روشا داویا پیواژویا آشتیل باکوری کردستان و ترکیه چاودری سیاسی محمود فوزی فرادش دیاربکر میوانه منه سلاو بوده برز فراد دست پکی دتخوازم بزانه بیم یعنی تو چاواده نرخینی نیته کی چاره سریا پرسا کرد لی ترکیه و باکوری کردستانی پیدا بویه Denk şuysa. برز فرات پرسامن او بو تو بخود چاواد نرخینه تو دبینه کو نیتک باش بو چاره سریا پرسا کرد لی ترکیه و باکوری کردستانی هیا Beli gelek spas bu bir fırsat heyeca. Meru gava begişti mesele mezhebi ke بله ava pevajoya yani hafta Oktober'ı burada dest bekliye. Sebep avya enmezin Rojava'ya kanaatamın. Rojava'da statüki gavaku bedesti Kurdan bikeve Türkiye'ne razı buna hoş boğuyan her gav dine zaman. Jbo vayaka neve nav Türkiye'de bu hasta Abdullah Öcalan dixwazin vî pêvajiyê astenk bikin. Qenaata min ew e. Di nav Tirkiyeyê yani di nav Kurdistana Bakur da îro mabêna dewlet û demê da em bêjin guftugû heye, danî standin heye. Asla wî çi ye yani sebeba ku li hev hatina wan digihîje kîjan semedê çi ava li hev hatin be ger navî gerçî navê li hev hatinê li vî pêvajoyê navdin dibêje em ji terorê xwe azade bikin PKK jî qerar da got em silahê xwe ji destê xwe dikin silah teslîmê em dikin şûnê wan jî kevşebiye ava giştiya Kurdistana Bakur da îro pêvajoya ku çê dibe di vî pêvajoyê da çi bi destê Kurdan dikeve ew nayê nîqaşkirin nayê peyvandin yani kes pê nizane برز فرات نها بله برز فرات نها درفته gelek mazın Türkiye derketiye peş derfete gelek mazın derketiye peş li Türkiye li Bakurê Kurdistanê PKK xwe fesih kiriye PKK dibêje gwemê çekişî deynin yani ger Türkiye bixwaze pirsa Kurd çareser bibe ji vê konjüktürê baştir konjüktür dikarê peyda bibe Kanaatamızda azva konjüktüre her seri yani bu tamam şarkan navinde be açtı ki zahmezin evi çevir kanaatamızda yani bir silah PKK şoy zuda asli xoda cinodu dudiyan verda duxast silah cidasi xwe bide aliki ama gerek astengi hebun yani hemberi bana her cari problem derdik ettin. Ama pêvajoya ne diçû serî lê îcar qenaatam da gava ku PKK silah îro qerar daye gotiye silahê xwe ji destê xwe derdixînin ev tiştekî baş e em jî piştgiriya yani vî pêvajoyê dikin her serî vî olkê da di vî deverê da yani Bakur başûr di vî mintika temam da açtı ki evi çebe, istikrareki evi çebe. Jibo tamamı gelan, jibo tamamı milletan fayda ki zahmezin heye. Em dixwazin provokasyoneki yani dixwazin provokasyoneki çene beku ev pêvajoya peşîlê neyê girtin.
بله امیدوارم پیشی لوی پیواژه نیگرتن. بريز فراد نها بحثا دستوران نو لتركيا تيكرن بحثا دستوران نو لتركيا تيكرن يعني قالوا لتركيا دستوران نو ده باور دكاكو قريداي ناسناما كردي قريداي زماني كردي قريداي ستاتوية جبوي كردا تشتك دستوران نو ده ورن ويساندن دستورك مودرن لقول راستيا تركيا ما من بحثات دستوران نوكر كي محمود فوزي من جو قالوا دي اف انا يصانو ياغو بحثاوي تيكرن القرا باوريات ممكن جبو زماني كردي ناسناما كردي yerel yönetime yani destilatini haremi hen tişteyn usa cih begrinde desturanu da ev ne kısa dayını eğer niyeteki usa hebe yani gere hebe gerek niyeteki usa yani vara kısa dayını ji de ragişti da ev ne guftugû kirin jibovi yani kes nizane avana biçi şekli evi reki peşiya bir geley bixinin İro komisyon avana dadgehi cive serhevdi komisyoneki dixwazin amade bikin mesela Kürdistan'ı da navi komisyonu da mesela ez dixwazim her Kürt cîxwe bigire yani qenaata tamamı şaxê Kurdistani qenaetê wan jî were girtin جوان جی وره پرسین و یا خود قناعتی اونا چنه اوجی قناعتی خود یو کمیسیونی دا بین زمان در فتح کی ور ددن نادن کفشن نینه اما گاوا کو ایرو و پیواجویا صرف پکی که سلاح دستی خود داینه و مسئله کردستانی هنه کردان هنه پرسکرکی اون هنه ایرو زمانی وان دا پرسکرکی جی خدا سبخ اداره deveran heye avana gava ku çareser bibin açtı yeki tevai açtıya anaki çey bibelli Kürdistan'a Bakur'da daha hoşturdu be. Nivcu gava kuma yani iş gava ku direj bu sibe sebep provokasyon çeybe. Bu ku provokasyon çeybe bizuki davan komisyonuna hazır bikin u umudvarın ser aslengi ser zamanı Kurdi rabe ve yahut hapsxanan da gelek girti hene bahsa hazaran da hazar insanan dikin nekhoş hene girti gehendan nekhoş gelekin yani bu ana afeki derbi keve dinav civatı da açtiyana hareketeki çibe evdleha velattayı. Umudvarın bir şekli gavvarın avıtın devam bir şekli açtiyane ki ev deveri da sırf de Bakur'dan aldı başurci tesira xadida başurci deser rojavaji ev tesira xar rava bide. Beli gelek spas bote Brez Mahmud Fevzi Frad je Diyarbakır gelme.